Ingane wethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Kuhlukene-ke imibono lapha ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi-ke umculo ngowesifazane kunguLuke Ntombela eveza ukuthi-ke uTira-ke kwaba-ke wavuka-ke embhedeni wakhe ngendlela-ke angayiqondi noma-ke angayitholi kahle. Owesifazane uposte ey'nkundleni zokuxhumana wabhala kanje wathi-ke ngiyakuzwa-ke nje DJ Tira ethega ku-DJ Tira ethi ubuthakathi this ubuthakathi that, kodwa angiboni ukuthi bukhona kobudlula okuvuka embhedeni womuntu une-blackout aqhubeke kakuthinte engathi niyathandana, wazi kahle awukaze-ke umthande and awuncenge lutho kuye engakwenza-ke ulale naye. Kokhuluma nabo noma-ke kokhuluma nabo ukuthi usaba ukuthi ngizokublasta. What if nothing happened? La-ke ngangenziweni eyenza ukuthi-ke ngingakhumbuli. Kunini-ke ngicela ungichazele bhuti mfethu, uNkulunkulu-ke ukhona. Lapha-ke wengane wethu kuhlukene imibono, abanye-ke sebebhizi-ke baxaka usisi njengoba useseposte ama-screenshot-ke aveza ukuthi-ke wavuka-ke embhedeni kaTira, futhi ukholele ekuthenini uTira khona-ke amfakela khona-ke esiphuzweni ngesikhathi berekhoda-ke e-studio. Lo sisi-ke uveze-ke iy'thombe nama-screenshot la bekhuluma khona noTira-ke ko-WhatsApp nama-voice note-ke wey'ngane zakwethu. So-ke ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ngoba abantu-ke bahlukene phakathi. Abanye babuza ukuthi lo sisi kungani-ke ngavulanga icala-ke engaleso sikhathi. Omunye-ke uthi-ke mina ngibona sisi noma ukuthi mina ngibona usisi engathi-ke bedakiwe nengqondo ayithathi kahle. Nangomunye uthi-ke don't try to put him down because nothing gonna happen, my sister. No one forced you to go to his house. Cancel to be musician or buy your own production. Nangomunye uthi kanti uthini noTira sesosibeke sesayidini-ke eli-wrong. Mina sofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ongoba omunye uthi-ke akusiyo-ke handwriting yaTira-ke leyo. uTira-ke bekakaphawuli ngalolo daba wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolo daba olisabelele ey'nkundleni zokuxhumana ama-screenshot ale nkosazane-ke iveza-ke udaba lwayo.